Ka Pakistan kan samat ya ka jengjot ka bakrau. Lada ka India ka hiar thma pej wat ki pateng ro ki la bandu ya kalawe jongki. Ka jingsha thombor jongki leno hajamu ban Kashmir. Kabalaja hapa kalham haka arpu tarik April. Kalanang jur susu ya ka jekan an hapdeng ke India bat ke Pakistan. Kabala penlong ya kecing adai hapadang kina ki arteli kiri sya kecing kala kabashir kai hakatai kecing sya thombor hadu arpun ringut ki priu la du no ila kecong kecing im kecing long cing man kelanang sniu hadu kata-kata balas dang ya kecing keren ya katma kadba ke Pakistan kadang berngam ban penci tombeng daki nuklear ke India ru kelapen i ya kabor jongka. Hakum kane kecing long cingman, kecing keli ke bakrau kalong, lada ke India karai ban jubam, hatu kate ban khanglat ye kecing le jongka hakaput, lane hatu ke New Delhi, kate ban temu pej ye kecing la ke baka Pakistan kala perngam, ye kecing kabut tiar ye le jong ke perthai, kiru syampang kingen, balada ke India ketemu, ban pendu ye kibor nuklear jong ke Pakistan, kate ban kiar, na kecing le basa priang, bat penlek cingmut pej haki ketem nuklear jong ke Pakistan. Kat kum ke kaipot jong ke bulletin jong ke autonomic scientist ke Islamabad kadang penbun state ye kitiar lek nuklear jong ka bat kalapan kreru ban snai kitiar lek bat ban penher ki habor lai teliki kerdan kata hakendeu hasuin bat haduriau kacing temu bakong san kalong ban penbhai kacing lak jong ka ban hiar thma yaman laki keliu jong ke India. Kakai pot kaong baka buit pensangek bupura jong ke Pakistan kakan thop ya boro lai chat kitiar nuklear kitiar thma kitiar trekam bat kijakashna lapan kre iki misal da kababu ha kacing mut ban penher ya kano kejaka kabak kampau nam kalong bagi teki ketem kidon hajan pha padupur usam jong ke India kum ke Gujarat wala karison bat pano akil karison ke bancingai tang kumbah nrupeu lane prapusan kilometer kane ka kanhun sipai jong ke Pakistan kane tang nrupo kilometer na upur usam jong ke India ke Pakistan kalabu ya ki kor ki bor nuklear palapan bethei hangne kum kan nasar na ka benta ban pen bethei kloi ka jingcingai jong ka kalong ka bahe hadu kata-kata balak ban thombor pej ya ke Punjab Haryana bat Delhi uput usam basyati jong ke India la ban temu na kane ka ketem haka jelasin kino penher namding kum babur bat syahen la juyu i hakidor setelai kacaka kadon panbu kumbasan po teli kitel ka ketem kadon nru teli ki bonkar ki bakerpang na ka benta kitiar penher misal arteli kicing tei hapok kendau ki badon kadoding pna ki balasna hapok kendau ki perskam balak ban penlong ki kam nuklear ki bakhia hadu hangne layu iru ya kitel jong babu cruise misal hakane kajaka sa sipai kajaka ap sipai sar kodha kajaka ha Pakistan kabadon kambha bar ka program nuklear jong kari nadu kisnam khat khandai spa prapau kadon palat sipau teli ki jaka butiar hapok kendau bat kicing tei ki bayadei bat kane kawai ki jaka kabadon hajan kasar kodha weapon storage complex kapu ikitiar lek nuklear kajing sna jong ke Pakistan lai teli ki kali thmai jong katel bat ki jaka butiar lek hapok kendau hakathan satela mingi jongka kelapen mi ya kajing sngokia handia namar kajaka bajrong pha jong kajaka sa katkom ka kaipot lada kandia ketemu kini kajaka preng jong ke Pakistan ha kajing hiar thma shwa kata kajing la jong ke Pakistan kala ban syak pendu no si sendon wat ya kalawe jongka.